Kalau Bella pula, yang mungkin di mata orang flaws, kekurangan ni, tapi di mata Bella sempurna. Apa Bella bestnya? Apa dia? Sweetnya, betul. Okay, what is it like? Siapa-siapa lah. Tak siapa lah. Kalau cerita macam Pak Azad tadi, member dia punya pasangan kan. Sama lah saya nak cakap pasal dulu-dulu jugalah. Dulu. Okay, apa poin dulu. Dulu contohnya, tak tahu lah ni macam okey ke tak lah. Contohnya dia, saya tak suka rambut panjang, lepas tu dia pakai selipar. So orang selalu cakap, yes, tapi sebab kita okey je, kita terima seadanya macam tu. Okey. Macam seorang lelaki ni kan, bagi mata orang, kenapalah kau berlari keras sangat, tapi di badan mata Bella nampak sweet. Okey tak? Betul Okey tak? Okey tak macam tu? Okey je. Okey. Betul lah. Itu kita kena terima seadanya. That's right. Tapi benda tu sweet. Nampak sweet kan? That's right. Bagi tahu kan senang. 0395433355. Rakyat Malaysia, come on guys. Di mata orang lain, kekurangan pasangan korang tu, tapi sempurna di